Yok, uçak sıranı bile. Sen neye geldin? Neye geldin? Takoi işte. Bu oldu. Ana. O geldi. Hayırdır? O tabii. İşte bu otomobil nerede? Yok, uçak topladık. Direkt koyacağız. Evet, bu sıranı attık. Bir de matasını ver. Sırın yok. Kapıstan. Kenti kuralgadan aldı. Başka nasıl kuralgadan çok pataklar. Şimdi. Durduğu için ona peçenek adamlardan çoğuşun kararlar. Yok, sıranı orada. Senin ne oturasın? Bunun içinde kim oturdu? Burada kaçak değil mi? Vacidi. Oşo vacidi. Bunu maçta sistem geldi. Bütün bu var. Kararlar. Şimdi. Kapı olursun. Oldu. Nakıl mı? Cakaray. Evet. Tamam değil ya. Oldu şimdi. Ne oldu? Motor olsun atınca. Temiz. Oldu. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77.